Football Titi Parjasari Pakuana ngai thavele don ta ila Bayern Munich chun an center back Dayet Upamecano hi contract je tharpui tumin an dor meka Dayet Upamecano hian season kalmek thlengcha Bayern a hian contract anei to awangin contract an jek thar lawani chuan season kalmek zowa hian free agent ni in free transfer a laklu thei tur jinga atel don ani French center back hian hliamna tak ator hnuwa in enkol damin Bayern a po hmun achang chhunzom leta a Bayern hian apoi mona hi hria in thlun nge an tum tabok hetiang kara hian contract alazia tharlo awangin ama be seitu Liverpool, Chelsea, Real Madrid, PSG le European club lian dangte hian be se an la nei chhunzom zela kumsom ni pasari mi wanglai hun mangmek ani boka wangin du tu po anei sho hle Bayern Munich hian Upamecano hi contract anzia tharpui theimo theilowemo nipui transfer kongka honle huna center back tharlaklu an tum don thowa chuwangin Upamecano hian center back tharlaklu an tum chungchanga ngong anei lem lo ni in tarlan ani bok tuna adin hun meka Upamecano hi season kalmek zowa free transfer a laklu thei tur jinga atela ani ba ka hian center back langsar tak tak jinga Ibrahima Konate Liverpool center back te Crystal Palace center back ma ge hi te Real Madrid center back Antonio Rudiger le David Alaba te po hi contract mangzo hnayan nia contract anziak thar lawani chuan season kalmek zowa free agent ni in free transfer a laklu thei tur jinga antel don ani Barcelona chuan an center back poimo Ronald Araujo hi rirulama inbua sai tharngai ani ti hria in chol an peya Ronald Araujo hian mental health lamboi puin huna mangri dona khelmola ainlan ri don lawani Barcelona po hian thuchua siam to in kumsom ni parukmi hi kong engkima an thlop thu an tar langa chuba ka chuan club pum puile achunga player te a teammate te staff te zong nen engkima an thlop thu an tar lang to tun season a hian season kalta te ang thowin European top 5 league atangin classic cholmang anom dona chung cholmang tur te chu League 1 La Liga le Bundesliga te anni League 1 big hi December ni somparuka tangin an cholanga ni sompariat chung an chol hnuwa January ni thuma an chunzom le dona German Bundesliga hian December ni somni pani atangin chol an hmanganga January ni soma an chunzom le don chaubok ni som pakua an chol don ani chol hmang tur jinga La Liga hian chol an hmang rei lo ber dona December ni somni pali atangin an chol ri anga ma se January ni thuma an khel chunzom le dona ni som chung chau an chol don English Premier League le Serie A ero an chol ve don lova classic chol nei lovin an khel chunzom mia don ani Premier League chon Summer Series abwa se thin chu kumthara Asia nei tumin arwa mana hein elna hi pre-season tournament ni in kumsang ni pathuma tangkhan khel thin ania kumsang ni sompakwa thleng tlong taka nei ani hnuwa COVID-19 Srilenga wangin nei chunzom thei ani lova kumsang ni somni pathuma chunzom le chawin USA an neya nakuma ero Asia nei turin Asia lam an on ta ani he tournament a hian club pali anin el thina tutenge tel don ti hi chu lati chen le turani Liverpool in lona an chuatir khelna hmun tam jok chanin beiseya Aston Villa pan Harvey Elliott hian atifuri lo khop maya lona a khelna Villa tan hian English Premier League ka match li a khel towa in elna a khel dangtenen Villa tan hian match sari chau ala khela chuta po awain minute cha som sari pali chau ala khel match khat minute somko anina atanga chhut phei chuan match ni tlon po ala khel lo ti na ania English Premier League bi ka phei chuan match li a khel chungin awain minute aman bel khom chu somko pasari chawani Villa hian Liverpool atanga lona an ho dana English Premier League ka match som a khel tling ani chuan a ngetin an lei angai dona Harvey Elliott aman Liverpool hena an pek atul don aman tur hi Paul Magdadoi samthum panga ania a ngeta an lei angai dona ni chuan tiin lona anin hona khan anin remna anda tel thlap to ani hetiang kara hian Villa hian a ngeta lei an tum talo ni in alanga chuwang chuan an chhor du meu lo ti an su hnuwa alang tabok Harvey Elliott hian September thlan hnuwa English Premier League le Europa League te a khel le tamia lova Adam tha a ma se an chhor du lavani kumin sangni somni panga a Euro Under 21 a star lian tak checha England champion puitu niin player of the tournament a hial thlan ania ma se a theina pholang chunjom turin remchang a muzo tari lova lona a chuana a thlangfu lavani Real Madrid hian Xabi Alonso an player lui kai hroina hnuaya a season khatna an hmangmeka Alonso hi Leverkusen a achet pui ema wangin alaka be sei po sanga
ma se riala hian be se a phak lova tun hnaiah phei chuan soisial na in azuina sa hle hetiang kara hian tun hnai maya khan club president Florentino Perez nen an Titi dun ti Alonso hian a soya hemi chungchang a soina hian Spanish manager hian kan tal boi meka chu thil ni na dik takani pum khat le zuala om kan mamo chu nget taka kan nei theina turin tran kan lana sa a home ground atanga away ya khwal muala chakdan te hi kan zir angai Perez nen kan in bia a kan in biak na in athalama kok kan result herdang lam kan du na ki soin chumi chungchanga chuan thatakin kan ti season kan man meka hian kong thui tak zo tur ala om ti po kan ria e kan in nai viawa point lo chua bel thei tam tak ala om boka thil tam tak ala thleng thei atiani Alonso hian antal boi phalovin an ni na athup lem lova ma se chumi atanga in khai chuak tur chuan ke an pen thu a soitel Real Madrid tan tu te tan chuan nga le ri phot atul don ani Xabi Alonso hian Real Madrid hi tun season a match somnia akai roi towa tum som panga chakpuin tum thum ro anei puya tum ni chau an latlom ma se heti chung hian be se phak lo tia soi ani La Liga B ka match som panga khelpuin tum som pakhadan chaka tum thum ro nein tum khat chawan tloma te bula panina an ni mek ma se tun naya La Liga match an khelna hnung panga a azona tum thum ro nein tum thum an chak zo lova Real Madrid meu kai roi ani awangin soisial na tam tak adong ngal Real Madrid hi chuan Barcelona hnuaya an om hrim chuan pahnih na po ni sela che tha anin ti thei ngai lova chutiangin Barcelona po in Real Madrid hnuaya an omin che tha anin ti thei ngai lo anin elna boruak kentela do thei lo na thlengin apun lun na sa thina club in halzia ina a hrin chhuah thin hi Real Madrid le Barcelona kara hian kan hmu thin ani Manchester United manager Ruben Amorim hian Manchester United akai roi hnuwa a chet fulo boruak chia ina atuam vel kara ama baka achung kwa social media clipui laka aven thu asoya social media a thuleng te a inti boilawatum BBC na zirchian na atarlana thakhat kalta chung ringot khan English Premier League le Women's Super League ka ringot manager le player te social media kaltanga vauna tha a vauna te pong swalam hoya vauna te thudeng khong tak taka in vauna uchuak bik ringot po sang ni chuang a om thuan tar langa chuwangin khotlang lama khuchuan social media hi an mangna zual hle ti po achiang thar hle hemi chung thakhat kalta chunga beitong na sajual manager te chu Manchester United boss Ruben Amorim te Liverpool boss Arne Slot le Newcastle boss Eddie Howe te hi anni player mala chuan Sunderland player Granit Xhaka an thudeng khong adong tam ber thung hemi chungchang hi Amorim hian soin ke chuan social media a thuleng te hi ka chiar ngai lova mani ka inveng TV a po Manchester United chungchang an soi chuan ka en ngai lova a chan chu an thil soite ka tawm pui lo wang ani chutiang chuan hun ka mang bera a chan chu katan a hrisel jok wang ani coach kanina anga ka ngai tuana hi ka du tok em a ngai tuana dang nei bel ka mamo lo chumia chuan kong om chun chu mani inven ani mai sponsor te atanga sum ka don thei tur ka chan nuala Instagram ate hian sum tam tak hlo thei tur ka nia ma se ka chung kwa ka ven thona wangin le nun phung pa ngai hi dollar le pound engzat point a hen phak lo khopa lu ani na ka hriat awangin inven ka thlang ta jok kan khel that lo chang te kan tlom tum te hian ke aya chel an om bik kher lawang tuna phei chuan inchir thena angchi zongjong hi chu thil pa ngai ang mai ani towa hengte hi he khovela kan paltlangai thil ani ve hrim bok atiani Ruben Amorim hian ama social tu te social na boipuya chumi awanga nun harsa jok nei adu lova ain rol na tur chin adai chin tur athliar fel maka hei hi thil tu takni po in alangani football khovela choimoina an sem thin jinga langsar pol club soccer award chu sem hunan hai leta a roman ang chuan December ni somni pariat hian an sem don ani he choimoina hi ki sanga an sem dona chuta choimoina dong thei tur nominee te po chu chhop chua an nita a mi palam player thabera hian Ousmane Dembele Desire Doué Erling Haaland Ashraf Hakimi Vinicius Junior Kvaratskhelia Robert Lewandowski Kylian Mbappe Nuno Mendes Cole Palmer Pedri Rafinha Mohamed Salah Vitinha le Lamine Yamal te hming chhop chua ania ani hawatang hian Globe Soccer Award a mi palam player thaber choimoina dong tu tur an thlang don Mechelama hian Chelsea player Sandy Baltimore te Orlando player Barbara Branda te
Barcelona player Ballon d'Or dong lai Aitana Bonmati te English player tha Chelsea player ni bok Lucy Bronze te Real Madrid player Linda Caicedo te Arsenal player Mariona Caldenti te Chloe Kelly te heibaka hian Barca player Ewa Pajor Claudia Pina te Chelsea goalkeeper Hannah Hampton te tin team langsar lo zo ka tangin Soyinga te hengho baka hian Barca player dang Alexia Putellas le Arsenal player dang panni Alessia Russo le Leah Williamson te ming chhop chua ani mi palam club thabera thantura chhop chua te chu Al Ahly Barcelona Bayern Munich Chelsea Flamengo Liverpool Paris Saint-Germain le Sporting te an nia meichelam club thabera thantur chhop chua te chu Arsenal Barcelona Chelsea le Juventus te an ni coach thaber choimana dong theitura chhop chua te chu Xabi Alonso Mikel Arteta Luis Enrique Hansi Flick Enzo Maresca le Arne Slot te an nia midfielder thaber an thlang don boka chumi atana thlan theitur an chhop chua te chu Jude Bellingham Desiree Doué Fermin Lopez Joe Neves Cole Palmer Pedri Federico Valverde Vitinha te an nia forward thaber po thlang donin hemiatan hian Ousmane Dembele Harry Kane Kvaratskhelia Robert Lewandowski Kylian Mbappe Rafinha Mohamed Salah Lamine Yamal te ming chhop chua ani hengbaka hian player no panglama che thaber an thlang don boka emerging player ti in hemiatan hian Ben Seguir te Pau Cubarsí te Desiree Doué te Arda Güler Joe Neves le Kenan Yildiz te ming chhop chua ani football agent a thaber an thlang don boka chuta thlanturan chhop chua te chu Ali Barat George Mendes Federico Pastorello Fali Ramadani le Frank Trimboli te anni agent baka hian clubina an tangkai pui thin cluba mo phurna pui mo tak chel tu sporting director te a thaber an thlang don boka best sporting director te na mingan vua chumi atan chuan Luis Campos PSG sporting director te Barcelona sporting director Deco te Liverpool sporting director Michael Edwards le Richard Hughes te Chelsea sporting director pahni Paul Winstanley le Lawrence Stewart te baka Napoli sporting director Giovanni Mana te chhop chua anni hengbaka hian Middle East a khel player thaber an thlang don boka ahminga best Middle East player ti in dong theitura an chhop chua te chu Salem Aldosari Karim Benzema Riyad Mahrez le Cristiano Ronaldo te anni Globe Soccer Award hi kumsang ni somachang khan semjan ania United Arab Emirates UAE a nei thin ania kumina po hian UAE a bok an nei le don ani inkhel result le inkhel le turte soikai ta ila hemizo hian transfer thulenga kan lut le donia Nizan Khan Europa club level in elna then khat khelchun zamania chungzinga chuan Spain a Copa del Rey khelania heta hian Real Sociedad le Real Betis ten nena an changa Girona ero an tloma Villarreal po penalty a an chak shramani abak team lang sarlatuk inlan anam lo awangin hemi chungchang hi chu soithui talavila Copa Italia Atalanta in an mikhwal Genoa sili final neya Napoli le an mikhwal kakliari gol khatve khonga anin hetok nuwa penalty a Napoli hi gol kwa gol riatin an chakani Inter Milan in an mikhwal Venezia gol nga gol khatin an sop thunga tihian Atalanta Napoli le Inter Milan te hian round sangjok anin hlangkai German Cup Freiburg in Darmstadt semi final neya Stuttgart in semi final bochuman neya Bayern Munich in golthum gol ni in khwalmola Union Berlin an he boka Hamburg le an mikhwal Hostel kin te gol khatve khonga anin hetok nuwa penalty shootout a mikhwal team Hostin Kiel hi goli gol ni in an chakani tihian German Cup Freiburg Stuttgart Bayern Munich le Hostin Kiel te hian round sangjok anin hlangkai nizana vek English Premier League khelchun zamania heta hian Brighton le Aston Villa in khela gol sari te meu lutin minute kuana mol nei tu Brighton hian John Paul Van Hecke mangin ma an hruaya mini samni pakwana Aston Villa player and defender poimo Pau Torres an lama tilut palin mol nei tu Brighton hian mini samni pakwana sini fine ma an hruai dera chakin be seina po an nei lian zui hle ma se Aston Villa in huasen taka beiletin mini samthum pasarina Oli Watkins mangin an sipuran su thena first half additional time a Oli Watkins mangbokin Aston Villa hian an khung bela Aston Villa hian first half an sipuran su zawman second half in khelboro ka changchun zom zela mini samrukna mikhwal team Villa hian Amadou Onana mangin ma an hruai velea mini samsari pariana Daniel Malen mangin an khung belbok goli gol ni ani nuwa Brighton hian mini samriat pathumna Van Hecke mangin gol khat an khung velea goldang lu bel talovin Aston Villa hian in khel hau tak taka goli gol thumin khwalmola Brighton hian neya point thum hlutak an lo chuak ani
Burnley khelmola Crystal Palace sikhat final chak boka golon chhun hi minute somli palina Daniel Munoz sakhung ania he matcha hian Crystal Palace hian hun tha anin siam tlem hleya goal shot tumthum chau naiin heng goal shot tumthum an nei te hi goal zone an pet vek thunga Burnley hian goal atem nei tam zawng ma sela goal zone an pet hlei thei lova a mor an bok that thei lo tuarin an mani khelmola an tlom season kalmek English Premier League ka team che cheber Wolverhampton an tlom le ta boka an mi khol Nottingham Forest in sikhat fain mini samsari panina Igor Jesus a gol khung mangin an neya ti hian Wolverhampton hi season kalmek English Premier League ka match som pali an kheltowa an la chak zomi lavani heti la hian an mani ne tu Nottingham Forest heroin relegation zone an kalsan la vele ta sot thung ni jana English Premier League khelchun zoma hian team langsar pathum Arsenal Chelsea le Liverpool te po anin lana Chelsea hi Leeds United khelmola lenglutin gol thum gol khatin an tlom ani he matcha hian minute rungna Leeds United tan Iaka Biol chuan chiang takina tau gola corner mangtangka in Leeds hian ma an hruai minute somli pathumna ao tanaka an Leeds tan khungbel vele in penalty area pona tangin marzatina pedluta Chelsea defending a pher hle first half Chelsea hian goal an khung theilova second half North chunzom vele in minute somngana pedone to mangin asipuran su thena Jamie Gittens a cross ball changin nai taka changin a pet goal ani mase heminu hian Chelsea defender te antal boya minute somsari panina Dominic Calvert-Lewin a Leeds United tan a khung bel Chelsea defender te an film khurlova tosin adara bayo an goalkeeper passin a pass chhelea an mani penalty area a an cheswal tuarin Bluesian goal an chua bel tichuan goal danglu bel talavin Leeds United khelmola Chelsea hen point an hlo chuak lova an tlom ani Chelsea hian an zengai an chua ti theiania club lian laka che thei fu si hi club te naw jok laka an cheswal le khut thina hei hian an din hmun ati thalo thin chu hri an vei chu Leeds United laka hian an veile ta boka tebula an point nei an puntir thei talavani English Premier League champion line ni chungsi a season kalmeka be se phak lo lang sarjing ami Liverpool in an mi khwal Sunderland an hne zolova goal khat ve ve khungin anin hne to he match hian first half team pani ten hun tha an nei an khoral 5 veka second half ero goal ni lutin mini samruk pasarina a Sunderland hian talbi mangin ma an hruaya penalty area pona tangin moisetin goal a khung talbi hian a pet that chu thuran ni sela Liverpool goalkeeper Alisson Becker position dik lo wang ani pakhat Alisson hi goal veilama atol pheina salatuka goal dinglam a ol zawlai takin talbi hian amang tangkai ta ani heminu hian Liverpool hian na zokin an nora ma se goal an khung theilok lova mini somriat pakhanna an sipur an su thei chau Curtis Johnson Sunderland ball changlai lak sakin a khallu hnuwa penalty area a om Florian Wirtz a pass zuya Wirtz hian asiam rem hnuwa goal a petin goal zone a ball kal lo ma sela Sunderland player Mukile a pet pera a goal pha Liverpool hian on goal mangin an sipur an su tani heminu hian Sunderland hian goal an khung bel teu hleya ma se hun top don haya Sunderland chance thatak hi Federico Chiesa an dan sakin Liverpool hian goal an chua bel talawa an van nei hle team pahni te hian chance an nei tha goal khat aya tam khung thei ve ve po an nia ma se hun tha an nei tam jok an khora la wangin goal khat ve ve an lung oi tula red chian ball chang tam jok ma sela an nget tok lova chu chu an tuar le ta ani season mang tha Arsenal in an mi khwal Brentford sin hi final ne thunga he matcha hian minute som pakhana Ben White cross ball thatak Mikel Merino an ataulu ta heminu hian goal dang lu bel theilok lo ma sela hun top don nai additional time minute som ko pakhana Bukayo Saka an counter attack atangin Arsenal goal nina akhungani Saka hian penalty area Brentford player abum nuin goal a apeta Brentford goalkeeper Kele Haran Bengman Masela goal chunga ball aperlu tathawa Brentford hi an him zo talavani he matcha hian Mikel Arteta an right back a Timber aya Ben White thlanga Saka le Eze te po bulchan tua ada lova chuti chungchuan Arsenal lian tok lovin point thum an hlo chuak Arsenal hin in khel thununin ball an changtam hleya goal khung tomin tum som panga lai atem an neya Brentford ero in tum nga chau atem nein team pahni anin thlau hleya goal zona atema po anin thlau hle Arsenal hian phu takin point thum an hlo chuak ani ti hian English Premier League te bula Arsenal hian khel som palia point som thum pathum nei ta in point nga bokin ma an hroi fal chun zoma panina Manchester City in point som ni pariat nein pathumna Aston Villa in point som ni pasari palina Chelsea in point som ni pali pangana Crystal Palace le parungna Sunderland 10 point som ni pathum ve ve an neya pasarina Brighton in point som ni pani nein pariat na Liverpool point som ni pani an neya
Manchester United hian khel khatin an khel tlema khel som pathum atangin point som ni pakhat an neya te bula pakuana an ni team langsar zinga Tottenham som pakhat na ni in khel som palia point som pakuan neya Newcastle point khel som palia point som pakwa vek na in som pahni na an nia tebul mong lama hian Wolverhampton hi khel som palia la chak zomi alavin tum som pahni te meu an tlom tling ta a tum ni draw na in point ni chau an la lo chuak ani tebula som pakwana Burnley hian khel som palia point som na in som pari na West Ham hian khel som pathuma point som pakhat an neya West Ham hian zan ina Manchester United an ma chhondona an chakani chuan point som pali an nei vele theidona an chunga Leeds United nen an point nei ain za theyang ma se an tlomani ero chuan relegation zone an la che che don ani nizana ve khan Spain League sangber La Liga khelchun zom ni in Real Madrid anin lana Athletic Club khelmola sithum faya chakin point thum an lo chuak he mecha hian Real Madrid tan an gol khung khol Mbappe bok in lar la in minute sarina le minute samnga pakwana gola khunga minute samli panhina Eduardo Camavinga an gol khat khung bokin Real Madrid hian bol changtam zokin hun tha po nei tam zok chungin phu takin point thum an lo chuak ta ani he mecha Real Madrid tana gol ni khung tu Mbappe hian season kal meka Real tan in elna chinni La Liga le Champions League ka khela heta tang hian match somni khelin gol somni panga te mep akhung tling der towa assist tumli nei tel bokin match somni atangin goal contribution somni pakwa loi aneya atho hlok le ti hian La Liga team somni in elna Barcelona in khel som panga point samthum pasari nei in man shwai meka Real Madrid hi pahni na ni in khel som panga point samthum paruk an neya anni pahni hi point khat chawin anin thlawa ankar azim ta hle pathumna Villarreal in point samthum pahni nei in palina Atletico Madrid in point samthum pakhat an neya Villarreal hian khel khata an khel tlema wangin an khelma baka an chakchan point samthum panga an nei vele dona La Liga hian team pali champion la in be seisang an oma chung te chu Barca Real Madrid Villarreal le Atletico Madrid te hi an ni zanina hian in elna then khat khalchun zom ani le don boka chung zinga chon English Premier League ka dar khalle chan veya Manchester United in Old Trafford a West Ham an mikhwal dona Spanish Copa del Rey a po zanina hian dar som pakhalle chan veya te dar som panhi le chan veya te dar khalle chan vele dar ni le chan veya te match an khel dona team langsar latuk in lan tur ero an om lavani Copa Italia match ni khel tur ne bokin dar som le chan veya Bologna in Parma an mikhwalanga dar khalle chan veya Lazio in AC Milan an mikhwal don bok BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chun zom ta ila heta hian da sanin tar langin Crystal Palace in mateta hi chel nge yan duwa ma se contract an zia tharpui theilawani chuan ni pui transfer kongka hon le huna kumsom ni pariat mi chungchanga hian ama dor tu te an lo beng khon don ani Italian chanchin buten tar langin Napoli chuan Manchester United atangin Kobe Mainu hi January thla laklu ngai an tum dona chutiang tur chuan ro manna an nei an bo zui mek team talk in tar langin Brighton chuan kol na tangin kumsom pokami German forward Said El Mala laklu ngai an duwa January thla hian Paul Magdalene samthum point paruk sengin laklu anin huam ani hetila hian El Mala hi Manchester United Liverpool le Chelsea te point laklu andu Italian chanchin buten tar langin Fulham chon AC Milan atangin kumsom ni paruk mi Nigerian forward Samuel Chukwueze hi lonin an ho meka Fulham a hian ache that ema wangin English club hian angeta lei andua Paul Magdalene somni pali point panga pek anin huam German chanchin bulian built-in tar langin Manchester United Arsenal le Real Madrid te chuan Frankfurt atangin kumsom ni pani mi German defender Nathaniel Brown hi laklu andua anin chu mek ani Barca point Nathaniel Brown hi laklu andu ti tarlan aloni to bok code offside in tar langin Tottenham Newcastle le Aston Villa te chuan Brentford atangin kumsom ni palimi Brazil striker Igor Thiago hi January thla laklu antum don Italian chanchin buten tar langin Mexican striker Santiago Jimenez AC Milan tana khelmek hian chawna thar ma chhona duwa January thla hian West Ham le Sunderland in laklu antum don ani Ekrem Kunur tarlan danin Roma chon Tottenham atangin France forward Mathis Tel laklu andua Manchester United atangin Joshua Zirkzee laklu antum boka an pani ero hi chuan laklu veve antum lova atu emo zok tal hi laklu tumin romana an siama an zui mek team talk in tar langin Newcastle chon Morocco midfielder kumsom ni palimi Bilal El Khanous laklu andua ani hi Leicester City player ni in lonin Stuttgart tan a khel mek ani code offside in tar langin Chelsea chuan Lille atangin kumsom pariat mi France midfielder thang duang Ayub Buadi laklu nge yan duwa kumsom paruk mi match tana khel mek Luxembourg forward
Brian Madzo po laglu antumani dasanin tar langin Barcelona chon kumsom pangami English forward thang duang tak JJ Gabriel hi Manchester United atangin laglu andua United Academy a player lang Sarber Paul hi Barcelona hian chu sak antumani ole khatichin khatun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se